Ruhonge rwa uthuthuria wa umaramari DCI nirwambikite uthuthuria wa kumenya kiria gicungirire ngero eno. Mwikuirwo umwe ni anyitirwo ni atwarithia fikifiki akigeria gwithara na aheanwo kuri ofitha a ruhonge rwa DCI guku uthuthuria ukiambikwo. Let's manage relationships, because that's where the big problem currently is. Not even, the external, security. Because what we are seeing increasingly, and we are going to talk with your colleagues during the training, is how to manage relationships so that they don't spill over to other insecurity issues. Nimesikitishwa na jambo hilo ambalo limefanyika kwa vijana ambao umri wao ni mdogo. Wengine msichana huyu akiwa ni msomi, hata unaona kalamu kwa damu hapo, anatoka kuhudumia wagonjwa na akatendewa kitendo kama hii. Nimekadhabika ya kutosha. Kijana pia ambaye mwanaume ambaye ametekeleza hii mambo ni kijana mdogo, amefaa nadhifu na si mlevi. Na kwa kaunti ya Naikuru, thirikari ya kaunti hiyo ni rathi na mbere na mihango ya kuhe mahiũ njanjo niguo kumigitira itikanyitwo ni murimu wa muriro uria ututhukite runyanjara-ini rwa nyamu rwa Lake Nakuru. Makiria ma mahiũ 72,000 ni hetwo njanjo iyo, guku arimi makiurio matigirire mahiũ mao ni maheo njanjo ihinda-ini riri kambini ino irathi na mbere. Tutige mutugore wa kuria nyama itari ndore na wathie bucirio hakikisha nyama ile urenderio ni ndore, tondu murimu wa anthrax no ume kuri nyama-ini uthie kuri andu binadamu, na murimu uyu ona mundu ndarwaraga no gukuaga hau. Tukirekereria mwena wa Kwale, mutumia umwe uria watuire na thina wa guturwo ni mugongo na kuremwo ni kuhuhia wega ni atuire itua ria kuhingura jimu ya mithako ya kunogora miri niguo kurigiriria mirimu itiganite. Charity Wanjiru augite kuma ambiririe jimu ino nionete umithio wayo amu ni muhotithitie kuhurana na mathina ma mwiri maria ari na muhau kabere. Sire ndahuritwo nyingi cia mugongo na ya githuri ni undu wa asthma na ndieriga ona gucoka thibitari, na ni ngoretwo ngeria na clients yakwa aria njikithagia mazoezi, tondu thutha wa gwika mazoezi muno ni ndagire na wendo ucio wagu ngigua no nyende muno mundu ungi onake agunike ni mazoezi toguo ndagunika. Wanjiru ni arutete ndumiriri kuri andu akimoria marore miri yao niguo gwithema na andu aritiganite. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.